Tinanggap yang bayong galal ing syudad ning Angeles. Ikwane ning Angeles ing Seal of Child-Friendly Local Governance kay ba't naniting ni pasar king 2025 Child-Friendly Local Governance Audit agawa ning Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Penny muna ning Mayor Carmelo John Lazatin II ding pamananggap king pamagkilala ang magsilbing patune king balaw sa commitment ning LGU king panyulong ning kapakanan, karapatan at kaligtasan na rin kaya nakangangilenyo. Lalam ning kayang pama ni Muno pasik na nga lareng programa para kareng kaya nakan kabilang na keti ing edukasyon, healthcare, child protection at youth development bilang parti ning long-term vision para king mas inclusive at progressive a syudad. Agpang king LGU ing galal bunga ning collective effort ning LGU at komunidad bang apanatiling metong ligtas at child-friendly environment para kareng tutuking generasyon. Ako po, Patricia Mawangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.